Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Kirehe TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho aho tugiye kubabwira ko u Rwanda rwaganiriye n'abadiplomate ku ngamba zo guca inzoga zitujuje ubuziranenge. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari kumwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Kajangwe bagiranye ibiganiro n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ku ngamba guverinoma y'u Rwanda yafashe mu kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge. Muri ibyo biganiro byabaye ku itariki ya 21 Kanama 2026, aba bayobozi basobanuye ingaruka ziterwa n'izi nzoga n'ingamba zikomeje gufatwa mu kurengera ubuzima bw'abaturage. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko iyi nama yahaye u Rwanda umwanya wo gusangiza abafatanyabikorwa mpuzamahanga uko rubona iki kibazo ndetse no gusobanura imbaraga ziri gushyirwa mu gukemura ingaruka ziterwa n'inzoga zitemewe. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko igamije kurinda ubuzima rusange, gukomeza ubudahangarwa bw'umuryango nyarwanda no gukorana n'abafatanyabikorwa mu gushakira hamwe ibisubizo birambye birinda abaturage. Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA kimaze gufunga inganda zirenga 200 zikekwaho gukora bene izi nzoga. Kugeza ubu abantu barenga 100 bamaze gutabwa muri yombi mu bikorwa by'iperereza ndetse dosiye zirenga 97 zamaze koherezwa mu bugenzacyaha. Inshuti bakunzi mu kurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tunyuza kuri Kirehe TV Show, ni naha dusoreje inkuru yacu, ariko kandi tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe ubu ariko kanya ko wakanda subscribe kugira ngo inkuru dukoze zijye zibasha guhita zikugeraho ako kanya tukizitangaza. Kanda subscribe ukande no kukazogera ubundi ujye ubonera inkuru dutangaje ku gihe. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.